Kini ontwire kuma kaumo nturene cietu na kinya wora kaita kagwaluka nibutwikite bakwambararwa nithuki cia kinende nontuna icuni irio ndawa na kinya nireta mbeca utumiri bointo bire bikuonekana maturene ya mitinta kana kinya mabua dibithrende bitumika ni murimi na kubwithia riuri awerire ta kamwithone no kuciria njuki hamona kwithirwa urithi bwa njuki bwina baita ni butetha ciakire kwarithirira na kinya kwithira nende bikireta baita ndene ya miunda yetu Martin Mwambi aine chunchi kebile keronoro mwanya mureo mpengeri mundi kiri rugono rwetu rwa mwanya murio mpengero ni tukagwatanira na arimi betu bari baire ategi ba miatu kuthungira kithakani kurora na kumenya bura kuroragwa imbio yatumagirwa kurora kinya mithemba ya uki jarene agwa kwina mukuru uyu wetagwa Arubatiereri kana mauke itakuga muntu endete uki urori utegi kinya bo miatu mukuru uyu ngeno etagwa Gerard Nyaga kana Kires ire umanirie na mubira te cethete mubira uyu achethete agachethera kinya kathanguni butikamwone ogu nyuma ya mwatu gutegwa uthukagia kagita kagana ta kenda kuthikororwa na kuringana na ategi betu batwirite kagita mwanya ukakiringithagua imanto mwanya njuki cia thungira mwatuni after njuki kugia kutari kwina irauriega ona 21 days njuki koloni iria yukite ne ukegwire gintu tangiri 3 ikegwe wena uki nonto ikauka na mpwe nonto kwena nyiro igiakaga na igikagira uki na gwa na 21 days ukegwe kirutaga uki na ukuria ukaruta uki uria twetaga o muthinge kwena utwetaga ntararo mukuluka pisa ugatwikaga uno mwiro na no thioka umuriko na gicinga kigu kurora nakio ukona atanjokere kuthini ugikenya inde ntugo ya kuthikorora mutegi kana murori na tae banga na yembio akamataga imbia tathiaga ni akirikithakani kurora makanya batwirite ukathikorora taru tibateri kwithirwa ukionana na mukagu muthenya tawe munthi kimia iki tugatwika tukathikorora twithagirwa muntu akibangaga ukerana tukathikorora lo kogunteto jiana muji itute tongana jono tute thikorora miatu iri wakolo no kwenda kuthikorora uke uthiorore uke uguo ngiona uno ukiwenda kurora utithikorora uke kogulile wabanga kudi kule mwatu wagitene na tugitumagila traditional norms kana tugitumagila njira ya kimiru muno mtu murume kwe muntu mara utetekire kurura the previous night ketho gulene wabati kwe antuko utabati gukwiria mugekuru waku na nikenda riu wezo utakwire mugekuru waku riu niyo wi prepare ga kuthikuria mwatu kenda kuthikorora agie mpege chinka mukanda na nkinya ibinto bira biendekanaga kiriurorie riu ukithikorora no mwanka we bange withwe wina ngui ya kurora na nkobia kenda njuki itiga kulumange na metho kana kiongo ukabanga mondo jiaku ubange mondo yaku na kayo gaku ubange kala ga mbere ga ukunura na ga kurenga uke usoke wegwe wena gicinga kiega nonto njuki utikauge gidi mulata we au atuna uni gicinga witha wena kio ni takila nko ni gicinga nagwe tu ni kithondeka kwa na mwokia ndigo muno mwokia ndigo ni usawulagwa ukena umithwa gikinoewa then wale gekuma uni otwaga muteni ni ode twa mwatu ukathi kuria kurora ati gutwerera mwatu kana gutwa muti mauki murori uri nkuma batwirite bura mwatu banga gwa kana nkinya kuthunjwa ugikaji kurorwa wakinya wauma gwaku uthiete mwatuni wathi wakinya mwatuni waku wakinya mwatuni mbere ya kugwate gicinga wambaga kuraithiria kuraitha mwatu waku onethwa njuki jieku
wona gieku ogwatia gicinga giaku na gutwa muteni waku mutia gicinga akowa mondo akekera nguo jiae agatwa atwa muteni akunora no guola ogia akimura poko mundekia oke onto jiake taiga kinya mwarini mwatu agitene wari na mbari chiri mbari mwenene kano nene na mbari nwingi nchege kanotheke batwirite muntu ambagiria kurorera mwatu mbari rere unene nonto ino ukibwambagiria na njuki ikiumaga notheke na science ya njuki idikitaga njuki ketha njuki iruma na side imwe ya mwatu njuki ijambagiria gwikira uki na side ino ya na side ino jambagiria gwikira nagwo nino kambire uketha na nio dijaga waruga mwatu kena wiria togwele ikenga njuki ikadinala ikaelela uki auki nambia kurengana kayu gaku wikagira mpengero ugikagira bucketini kana kila kiondo gwikira uku aku mtwaloraga mwatu na mwena ule munene uwo nene nontu niu utegete nau ukarora nau ata njoke itithonge kiomba gwaka kuma na gocheke no jiake na nyuma nau gocheke na no juke na mbere kugite mwena njoke itetura nau mwatu ni toki akibwithagirwa buri kuo warugura rumango na kurugura mpengero uthija okethira kuri na njuki kuri na magwa mawani mara kuri na ukibwa nkinda ukibwa ndua na nkinya kuri na mariana no ulole mwatu umwe ukiugu te ukamate kana utige mwatu ni umunene ukathi kugera runi oku kwithagirwa ntena kibalwa kiega kwina uke muntu ne athijaga katheka walora waumira na ukwaku ikagira giempeni giaku riu wekira giempeni ukina iga nyomba riu menya wekira ukwaku giempeni igaga ukinyomba iki kiri gicunji kia biri murio mpengeroni turikane muthenya waru kenda kumenya ukibu kuroroga na gukethwa ruthagwa ta kenda kwathurana mayecho na nkinya ukibwandua ukibwa nkinda kana nkinya kuri na mariana ngikuretera rugono rwa mwanya murio mpengeroni kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin